Prijatelji emisije Pošta Srbije, Privredna komora Srbije. Na što ste ponosni u svojoj karijeri? Najviše na mailove svojih čitalaca. Imam utisak da sam postao normalan. A zbog čega se kajete? Ni zbog čega. Zbog teških riječi izgovorenih ili napisanih nekim ljudima koji to nisu zasluživali. 3 ključne reči koje opisuju vašu poetiku. Seks, droga i rock'n'roll. Grad, priča, prošlost. Da li politika utiče na vaše stvaralaštvo? Politika može samo negativno da utiče na stvaralaštvo, kao recimo doba Slobodana Miloševića, kad nisi mogao da radiš apsolutno ništa. Ovde ipak nekako možeš malo da se proguraš i da radiš za sebe nešto, tako da dok god politika ne ubija stvaraoce, onda ne utiče na stvaralaštvo. Ne utiče. Može li književnost da utiče na promene u društvu? Ne može. Srećom ili nažalost ne. Opišite jednim pridevom književnu scenu u Srbiji. Maglovita. Živahna. Književnu scenu u Hrvatskoj. Nejasna. Umorna. Književnu scenu u Bosni i Hercegovini. Nedovoljno pristupačna ostalim republikama. Vrela. Postoji li danas književna jugosfera? A sve što počinje sa jugo, mislim da treba da ostane u 20. veku. Da. Uporedite političke scene u Srbiji i Hrvatskoj. Antiglobalistički rečeno, poslušnički režimi koji su tu da svoje zemlje po najjeftinijoj ceni uvedu u jedan veliki rudnik koji se zove Europska unija. U Srbiji vladaju oni koji se ne usuđuju obračunati s huliganima, a u Hrvatskoj vladaju oni koji su sklopili pakt s huliganima. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Prvo bih izvršio harakiri. Dao bi ostavku. Šta spaja, a šta razdvaja Srbiju i Hrvatsku? Pa koliko znam, razdvajaju ih granice, a spaja ih isto ono što ih je proteklih više vekova spajalo, pa onda razdvajalo, pa spajalo, pa razdvajalo. I to ne važi samo za Srbiju i za Hrvatsku, nego i za još jedan broj zemalja okolo. Spaja ih jezik, kultura i prošlost, a razdvaja ih mržnja. Kako danas vidite Jugoslaviju? Kao jednu uspomenu iz 20. veka. Kao zemlju u kojoj sam živio. Šta za vas znači Evropska unija? Manje od 2 zla. Novu i obećavajuću birokratsku instituciju. Šta za vas znači patriotizam? Tuđe nećemo, svoje ne damo. Ima jedna dobra izreka koja glasi da je patriotizam posljednje utočište svih hulja. Vaš najjači utisak kao protagonista dokumentarnog filma Dugo putovanje kroz istoriju, historiju i povijest. Miljenkovi brkovi. Šalim se. Celo snimanje tog filma je bilo izuzetno mučno i nije baš za pisca, ali to je moj najjači utisak da ne radim više takve stvari, bar ne prečesto. Užasno sam se umorio i jako sam se zabavio i ismijao sa ljudima koji su mi se pokazali nevjerojatno bliskima. Da li se pisac troši pišući kolumne u novinama? Ne, to može bude dobar trening. Pisac nije sapun. Koju biste knjigu vi uvrstili u školsku lektiru? Brežuljak Watership od Richarda Adamsa. I to za osnovnu školu. Pa u hrvatsku školsku lektiru uvrstio bih knjigu Roman o Londonu Miloša Crnjanskog. A u srpsku školsku lektiru Hotel Zagorje Ivane Simić-Podrošić. Koju knjigu sa ovogodišnjeg sajma preporučujete? Pa uvek i poslednjih par godina preporučujem Beograd ispod Beograda. Prevod Davida Al-Baharija, novog romana velikog izraelskog pripovjedača Davida Grossmana. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Sve, apsolutno. A najviše njegovu sposobnost da bude jedna čupava Jugoslavija u malom. Da ga svi vole i poznaju sa prostora od 24 miliona ljudi. To je nevjerovatno. Ta njegova lakoća u komunikaciji me potpuno oduševila. Šta mu zamerate? Apsolutno ništa. Pa ne mogu se sjetiti šta mu zamjeram. Šta biste mu poručili? Volite tvoj Markić. Pa javi se nekad da se ispoštujemo ko ljudi. Prijatelji emisije Pošta Srbije, Privredna komora Srbije.